فێکی جی تشتن هەری بۆهایە لە حەسەکێ و سەدەما بوهابوونێ بازرگان ڤەدگەرینن ji buhabûna kiriya veguhestina wê re got kiriya wan ji ber dorpêçkirina bajar gelekî li ser bazirganan disekine. Buhabûna fêkî li Herêma Cezîrê îro kiriya wê yî. Kirê gelkî buhayî. Yani îro gava ijladiqiyê Sahil ji babê ji Helebê gava mesela seyretên kiriya seyrê mesela 700,000 600,000 û carna jê digê milyonkî gava seyretin evin yani bistehkamî. Ev kirê giştê ser heqê bidaatê. Mesela bidaat heqê heftê pênc reqabê digê hesekê 150 wê kelife. مجبور مثلا امجي فيك مي بافي سر في مبلغ بافي سر ومر موفى ji ber buhabûnê daxwaz li ser fêkî kêm bûye lewra xwediyên dikkanan tenê nifşekî yan dinifşan dadixînin û bêtir dikkanên xwe bi şînkayiya navxweyî tije dikin ew jî ji ber got erzan e. فێکی براستî em taleb ser yani esar bilind e وبرم سي چار اصناف شش اصناف دادخس انا ام صنفك صنف دادخن جبرق بهاي ويعني ملت نكار فانس عربي كر يعني اكثر شيء خضرات كرن باعتبار اوجه خضره بلدي بشكي ارزان درۆژن berê de fêkî ji piraniya malan qut nedibû lê niha kirîna fêkî li ser welatiyan giran bûye got ew nifşekî tenê jî fêkî bikirin موچین وانی مهانه نما تیرا پیدوین روزانه دکن. جبر بهابونا فيكي أنا خديم نما كارن فيكي بين المالي يعني تبين سر موز كيلو بشارس ورقية وخدي زحمته يعني وقت قد كيلو بين المالي إنج اختيار مروبك بخدي زحمته حظا ورقية حقي كيلو والتزامات يدشي سر مروهنه بخدي زحمة شوي جان فيكي بين المالي وفيكي وكي دجي ولوي مشكلة راتب يعني 3000 ويتيرا چبكو چنك li Herêma Cezîrê kesek fêkî naçîne û tevaya fêkî ji deverin ber avê têne bajarê Hesekê û ev jî yek ji sedemên buhabûna fêkî ne. Gotina Efyûnê ji tiştên qedexere tê gotin û yê got bi dest nakevin lê niha ev nav li hin nifşên fêkî tê kirin got welatî mane bi hesreta derbazkirina fêkî ji bo malên xwe. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê.